ekibuuzo kyange nkigera trials ezo zitakahwire bwenki mutwikirize kwija tukareba vaccine yanyu kandi etakahwire trials ekigererwa kibekire ki? Why didn't you allow you to see the vaccine? You are not allowed to say it. Now you are calling us to come here. For what reason? Dr. Ruhinda, damwecho chibuzo. Hati twabetera echa vaccine chonga. Ekini kimwe mu bintu ebituriyo ntubegesa ekitugeza kubacondoreza nk'abashaho banyu. Omuntu okumuha amasiko kibi. Ahabo kuba mutwire n'umuchura government ariyo nekurombazi. Mbwenu umwana mwenda ngutuhuname ayitwa hisya. So nikironje tubagambere kandi tubategure. Ahabo kwe emirimo yasigara yo n'emigufu. Kandi tubaso tatungo umwanya ogundu gwo kutunga abarisa nkimu ahizoba ngeri. So I think it is positive. I will take one last question. Kankwire mulusoga. Gwoli kobera amayira tomukweka majja. If you will tell somebody a story about where you went, don't hide him the information at the time when you are going. If this vaccine is supposed to benefit you, we are supposed to tell you the story from the word go, and we move the journey together. Tutambule fenna mu lugendo luno nga amawulire ogenda ogafuna n'ebibuuzo ng'ogenda obibuuza. Saka ati vaccine bwene kutuukirako ojja kuba olina ebibuuzo biki bitono. N'omukisa ogugenda okulaba ku nteze baateekamu vaccine oba ogukoze eki ogufunye. Thomas gw'oli naye ow'obutonde gwe tubeera naye bulijjo aba akoze eki akendedde. Kyetuva tubayita ne tubabuulirako ne tubawa amawulire ago tugenda okutuuka okutuusa vaccine ng'ebibuuzo bye mutubuuza biki bitono. Ekyo kigendererwa. Dr. Yes, senior. Nakweba Dr. Karonda. Dr. Chirunda, sorry. Yes, please. Nibanyeta Dr. Simo Ebirondwa ndi omushaho wente kandi ndi omurisa na basima ahabwo mbazo gumsyo kumutereteire. Comment yanje eryaha 16% mwahorangu engoha katijire ngo inengo higana engoha 8 nizakufa 16 nizanga kufa hazi 16 abuzo ni nonsira wati 16 zechipa kweta resistance because resistance is genetic nazaku zare zindi kandi zare ezine resistant gene. So ekinani Gw'Abariisa bagenza okukoze tutakurgaho embaze ejo nobwerije akwa 16% ejo tikufa tukomeze mu ntwozya nobuturantukoreso ko mbaze kugira ngo 16% etakaije kazara kwankana kusima kweje kwasewa yabara munonga. Thank you so much. Kati the 16% tezifa lwa not because of resistance. They don't suffer resistance. We rarely develop resistance against biologicals. We usually have resistance against chemicals, not biologicals like this recombinant vaccine. So the 16% do not die because they have not sucked adequate levels of antibodies from the cow to be able to because to the develop antibodies, if the animal did not develop adequate antibodies, then the antibodies cannot fight the antigen. So it is more on the side of the animal than the side of the tick. It's not as a result of the resistance of the tick. So there is nothing to worry about resistance. Director, there is one last question that after vaccination of my herd, how often do I need to vaccinate these cows as a farmer? Thank you so much. Vaccine mbagambye tutandika ng'olwaleero ne tuteeka vaccine mu nte. We wayitawo ennaku 30 tujongera doozi y'okubiri. Abalina abaana abakyala namwe ffenna tuli bazadde bakugamba mukyala watwala omwana bamuwe vaccine ya BCG oluvannyuma lw'ebbanga bwereti amukole ki amuzeeyo oluvannyuma lw'ebbanga liti amuzeeyo baba bamuwa gye bayita booster dose oba booster doses.
na wano kye tukola olunaku olusooka ente efuna doozi amaanyi ago bwe gaba gasituka gaba matono because you are training the body of the animal to produce the antibodies. Simanya oba olunyankole linywedde bulungi. So tujongera doozi eyongere amaanyi gaayo. You are challenging it more. Eryoke efulumya amaanyi ageeyongerako agasingawo ennaku endala 18 n'enkwa zino ezibeerakoko entonotono tuzeetaaga kuba bwe zibeerako nazo zongeramuko kadoozi ka sabolesini ava mu enkwa neefuna amaanyi nga gasigala nga gabeeramu ebbanga erikola ki eriwanvuwamuko. So oluvannyuma lwa ennaku 18 gy'emyezi 6 ne tujongera doozi endala, oluvannyuma lw'emyezi 6 ne tujongera doozi endala, oluvannyuma lw'emyezi 6 ne tujongera doozi endala okuggyako nga sayansi anaaba akyuseemu naye oba nkizeemu yesebo. Thank you very much director. Twaza komaaho munyikyereze tusime director witu ombazi yagutworeka tukabire ntuza aha crash twakuhinduramu kacyo program mwikyereze n'iguro kuryaba ndebo kutwatunga cyamushana mu njureji na bwanyuma twaheza tubone kuza crash ekyo kiri kugenda mu misho babana bakitwihurira. I want to take this pleasure to invite the president Dr. Daniel Kasibule to come and invite your predecessor Dr. Baluka to give a few remarks. Thank you very much. Thank you. In brief, in view of the skies, sir. Thank you very much, our MC. Thank you very much, Dr. Kironda Halid. Banange omusajja omusoga tumwongere engalo. Nange njize olunyankole sabolesini olunyankole. Mujukire mbagambye wano Solomon yasaba magezi. Naye Mukama yamugamba nti kosabya amagezi n'ebirala nkoze ki bannaye mwebale kwagala amagezi mwekubereko mu ngalo. Tubasabira n'ebirala babibawe mu bifune kantu waliwo omukisa guno okwaniriza predecessor wange Dr. Sylvia Baluka eyampa entebe mu bulungi nga simubalirize ajje ababuuzeeko atuwe n'emmere gyatufumbidde. Dr. Sylvia Baluka, you are most welcome. Angambye nti olunyankole alumanyi nnyo. Kale sebo mwebale mnonga Abariisa mwena nimbasiima mwebale kuija izooba twabugana hamwe n'abasaho b'amatungo. Abariisa nimbakunda mwena mwebale kuija. Ekindi nigenda okubagambira okuriisa kulimu entunguuka. It is good for us to work together. Olunyankole lubuzire. But when I stay here for a week, I get it back. Nakalera wano PhD yange emyaka enanga buli wiki mbeera muno nga Bariisa mbayitamu naddala Bugango Ngarama Isinjiro. So banyegesa olunyankole, but now it has, I need time to get it. Nenga lwona ndutegeera. Abanyankole mbagala nnyo olw'okwagala omulimu gwaffe ogw'obuliisa. Era bwe mbeera muno mpuliriramu emirembe. PhD nagikolera Isinjiro. Era bwe namala PhD development program gye nasooka okukola nagikolera Kiruhura. Na abakyala abakola majuta ne tufuna n'ekibiina ekya Kweg, Kiruhura Women Entrepreneurs and Ghee Processing. That was my brainchild, starting with my postdoctoral project. Nyenda okubalamusya kake because of the weather. Ningamba biche mnonga.
naye leero sizze nga munoonyereza oba former president. Thank you, Mr. President, for allowing me few minutes. Njagala kubalamusaako kake, as I've said, naye nga njagala kubanjulira project gye tukola nga tuyita mu kibiina kya Food and Agriculture Organization of the United Nations, nga project eyo nze ali kugikulira wano mu Uganda. Project eyo twagala kukolera abaliisa, naddala abaliisa bano abakwata mpola abatasobola kubeera na musawo asula ku faamu. Kyemmanyi nti abaliisa baffe abanene basobola n'okubeera n'omusawo nga bakusasula n'osulira ddala ku faamu, naye abaliisa abasinga obungi omusawo we bamwagalira bwe bakola ki, bwe bamuyita. Naye ng'ate nkimanyi ono nga wagambye nali president wa Uganda Veterinary Association kuva mu 2017 paka lwe namuwa entebe. Abaliisa nabayitanga mu nkimanyi nti oluusi we muba mwagala omusawo mumuyita n'atwala akadde nga tatuuse lwa nsonga eziwerako. Oluusi entambula tetulina, oluusi tuli batono, naye tukimanyi nti tulina abasawo abalala eddala abasawo abatera okubabeera kumpi mwenga abaliisa. Kati project eno tusinze kukola n'abo abasawo ababeera okumpi n'omuliisa, abasawo aba certificate, aba diploma, naye tusinze nnyo kukola n'abo aba private. Twagala kubongera emisomo basobole okubaweereza obulungi. Aba gavumenti tubaagala, ne project nga bwe mukimanyi FAO ekola ng'eyita ministry, era project tusooka janjula wa permanent secretary n'atukkiriza okutandika ogikola. Naye tulonzeemu aba private lwa nsonga nti be baliraanye abaliisa baffe abasinga okwetaaga obuyambi buno. Kati tugenda kuba nga tuba traininga. Tugenda kolera mu regions 3 okuliko Western Uganda, North Eastern Uganda up to Karamoja ne Central. Kati mwezi ogujjo gwa December ne January tugenda kubeerawo ne advert nga tuyita abasaba aba private abakolera eyo gye muli bateekeyo okusaba kwabwe tubayite tusobole okubasomesa omwaka nga mulamba nga basoma naffe ne project eno. Project ekola wano mu Uganda, Nigeria ne South Africa. N'abasomesa nabo bava mawanga gano gonna ne mu headquarters e Roma FAO gyetuula. Kyenyagadde okubanjulira, sigenda kubalwisa mu nsaasire nkomaawo, naye nga information mujja kuba mugifuna. Tugenda kolagana nnyo ne ba DVO nga information yo nebayitamu ne advert eyo weriba etuuse. Ebisingawo mujja kubimanya. Mwebale kumpuliriza, mwebale nnyo, mwebale munonga. Muhama baheereze emigisha. Thank you. Tuyanza nnyo Dr. Sylvia Baluka, muwongereko obugalo. Mu mbeera zezimu munzikirize enyanjule Vice President wange Dr. Sitenda Nabadda Zimbe. Oyo ye mumyuka wa President wa Uganda Veterinary Association. Ate waliwo ne past president omulala Dr. Asimwe, mulabyekaawo yimirako bakulabe. Naye yafugako ekibiina kino ne tubeera nga tukisanga nga kirungi. Bannange abazze okutuwa ebyokugula tubeeyanza nnyo abaliisa tebabaguza kapa mu kikutiya. Mutegeere ebintu ebirungi ebizze wano, abo si baffere, bantu babaleeta ddala ebintu ebirungi. Neyanza president wa Western Chapter eyakatuuka Dr. Akashaba, oye president wa Western Chapter Uganda Veterinary Association. Nga muwagira nnyo. Era entebe yange kirabika ajabuuzeko abantu enkube mu Dr. Akashaba, you are summoned. Jangu obuuzeeko abantu kigambo kimu kyokka olyokoddeyo otuule tulyoke tugende mu kulya. Neyanzizza.
Webare munonga mukama wanje President Uganda Veterinary Association Dr. Daniel Kasibule. Amazina ninge Dr. Andrew Akashaba, the Principal Veterinary Officer wa District ya Mbarara, kandi ninge President Uganda Veterinary Association Western Chapter. Mwena nabakira abashaho by'amatungo Gw'Abariisa, mwebare kwija Mbarara, kandi mwebare kushoma, mwebare kwega nimbashaba abashaho bitu mbakwateje, kandi mwe mbashashure kubara mweba bakorera imirimo mu bashashuro obusente bwabo na munonga abana bato barigira umwishomera barigira university ninjira ko babasindikira abana bato baragurura basigaza bengurukizba mugube mbashashure sente zabo babase kweyombeka base kubaho mwe bari munonga ibinabugamba bwaranga n'ihanga ryanje. Yewe President Western Chapter ntwija kutunga cha mushana ombwiro enkube tante raha abamwe tuza kurira hariya najangu ninja kubimusya mpora abandi abajenye ba director nija kubatwara eruguru mu conference hall abakurakura abayeserenga director bitu mwebare kujiro kugomisiriza ninyenda kusima aba Direct Development Authority abaturetera ka yogati agamata gutwaraga kunywa mwebare munonga enjure ryo negwa konka chikumanyisa tukagamba ninga tukakora na nyenda mperezo mugisha aba board energy twabantu tutewekanisa emeza yo kwihuriraho hariya mugambe aha biogas system yanyu irukanga nkwatoro omutaka nankogu ngo mutaka gwa uriyo gwa President Mr. President nishaba nanye bandeta rakataka we bari munonga amazina banyeta Edson baregere ntukora biogas nikora na company bageta board energy biogas yitu neyenja uroti yo kwombeka uko kutwabe tuombeka kara matafari siminti amabara omushenyi ito yitu tekweta go kwombeka ito nechipapura bako technology ensya nechipapura nechitundubare tuchireto muka yawe tutimba futisha tuchitamu tutamamizi namasha tuwayaringa omunju omuchiyungu nango munju abo kwanturetera amahega 3 garinka gas plate z'amashanyarazi otamamizi namasha ocha weeks ibiri nangisha tuchafu no mushana kizimba kikora gas otanka kuteka kirgamu fertilizer at gas amashaga wagatekeza gakora mu gas gakora fertilizer obushuka ombihingwa byawe cyo kwena gakwesa chona kandi beye ya hansi abo kuba you can imagine ito biogas yitu yona byona bubuyire kuretero wabo bori chegego bori masaka bori kabare nikitangira miliyoni 1.2 chona chwiri mbwenu noreba ngwaho technology rene hinduka kandi area yakarekera abo muyitaka ito citunkira bahiguru so hagire kizibe cyabaho ntibasa kuteresa mutukugambire ngumbwenu kwataha ngonka kire kibaye batansi tokamanya ubuzube iburi kine garanti umwaka gwona ntushikanikira bushahagire cyajibaho nebyo mwebare muno tushangwa Mbarara offices zitu ziri Intare Road opposite na Ngabo Academy mwebare muno yebare enamba yawe Yesu enamba yanje Yesu mu 082 2 8 08 082 2 8 08 nanga 0702 98 23 9 mwebare muno yebare board energy ninyenda kubamanyisa ngo mukoro gwitu aba Sky Television bagukwasere burindara kandi bariyaha n'abataruho bamwe bariyo bashomeraho so wargaha abamakuru nibaza kuba bagine aha mukutuyona na radio zindi na television zindi ebyabaha byona byakwatwaho so nimbasima abo gumisiriza ornoro honda barisa mbwenu mureke tube twatirireho tutunge cya mushana cyo tugumize muna no kuza kugema ente zitu nimbasima DJ
tere y'obweshongoro tushikire waranje yabare munonga. Irakari abantu. Sky TV, irakari abantu. Nitukwakira ahari rutoke Classic Hotel erukushangwa rutoke Town Council meters 300 zonka ahankuto erukuruga rutoke okuza Mitoma omuri Ruhinda North Mitoma District lebo buhereza bwo murembe oburi mu restaurant Nyamurungi oburaro ni Kabungereza ebara erumu buri kimwe cyona bine sauna na steam rero garden zembaga rugogoma conference hall yonesitamisha abantu enkuyanza ebyo kurya eby'ekinyankore hamwe n'ekifirika byona no bishangaha ebyo kwerinda hamwanyogo norarotera rikirire buzima tera SMS okumanya biri kukiraho note mushanju 2 09 03 ninga tera note mushanju note 5 5 makumyana rutoke Classic Hotel buzima reba niyo nungera kusingayo Mushanga Sako Limited einitaji rukuru nyamufumura jema yagaruka yakuretera ekitereke cya Christmas omwaka ogu bamemba n'abarikwenda kuba bamemba mwena n'umwakirwa ekitereke cyatandikire kandi nicendera 2015 byo ku 12 2024 omumatajaga Kigarama branch Rwentuha branch Shuku branch Burere branch St Kagwa branch Kabwohe Cyanjenyi Butare Marinde Mbarara hamwe n'itaje ryabwizi bwera erukushangwa Mbarara district ebyo kusingura harmente embuzi enkoko hamwe n'ibindi nyamwinji tera noti 3 cyenda nemwe noti 5 nshanju na mwenda okumanya birukukiraho Bitereko People Sako bakuretera ekitereke cya Christmas ruguguma umwana asingurire bihembo nyamwinji nkente embuzi za TV za flat screen imfarasi radio enkoko n'ibindi nyamwinji okutaho mukazanaka no kwiguza account okugura imigabo okubika center account yazindi hamwe no kubika fixed account Bitereko People Sako bakwinira ubuherezo burimo za roni za bodaboda ezo bushubuzi ezo bwinji no burisa ezabakazi na account z'abeterine no bundi nyamwinji otafe Rauko iguza account mu gishogo gutakurabaho drone yo kubaho ibirabe na 3 byo ku 12 omwaka ogu itaje rikuru riri Bitereko Trading Center ashungine na Bitereko Health Center ya Kashatu bine nitaje muri Tsizi Trading Center omukiyanga ebiri kukiraho tera noti 3 ananemwe kinana nibiri ninga noti mushazi notemwe 17 kinana Omagaragezeji arhembere kutuhindura tukabece kituri embereji erikwindura mazoba engendo narishi ebitebyo bitu nambwe no mumberejo itwanturonde kintu cyo mutana habindi namnonge kintu kiri kubasa kureta he cyo kutangaza omagaragitu naniwe gabana haburungi bwa Wonders Family Jelly izoba ryawe riberyo mutano gakoziro mbirungo ebirikuhezo mbiri gukagarika busya gukagira mani wena ukasigara no kuraje Wonders Family Jelly nuko majuta agine kuguma harubaju neka yawe Wonders, always wonderful. Clinics and teleke ya massage services. Uwali kwenda
kushubura geresime ya 0782 09 8 6 nange ya 0701 09 8 6 nwomunugura ukutamise bindi byona. Don't be a cocoa, don't be a cocoa, don't be a crocodile. It's wonders time, it's wonders time, it's wonders time, it's now. Baby jelly, hey. Habo jelly, hey. Please don't make us skip my hair. Hair shampoo, always beautiful, so beautiful. Life is beautiful with wonders everywhere. Don't be a croco. Say no to imperfections and hello to a new world of wonders. Wonders, always wonderful. Emyezi 3 ekiki go wangula nsasula emyezi 3 nempangula. Hey! Ah! Ahari, ubatachi. Kituufu wensasula emyezi 3 mpangula. Kituufu gwe subscribinga emyezi 3 ku package yona gyoyagala obafuna AZAM TV osasula emyezi 3 olwana weefulira omukisa ogutabanga wo ogw'okuwangula ebirabo ne AZAM TV ate si ekyo kyokka osobola okwetambulira n'ovaawo ne free subscription eya AZAM TV kusana ekirabo semalabu miliyoni 20 mu cash bedu nkugambye miliyoni 20 kati no tulinda weeyongerero ku family ya AZAM TV ovimbe ng'omuloodi okumanya ebisingawo noti 3 23 noti 8 mwenda noti obakyalira amaduuka gaffe agakuliraanye. Entertainment for everybody. Omuntu ati yakubuza nkonki woine waka mwereke wako tati yes ninje nanjino mu ngaro ejo tindijo ni waka alcoholic kombucha ekyo kunyonya murungi ekibinji bari kuba bino mu ngaro myanya yo kushemererwa muno maka ahubwo kubakorera waka ne kwa waka alcoholic kombucha ne korwa mu kituzi etangauzi n'amajani n'ubwoki ne korwa ecyama Enterprises Uganda Limited nikagura shiringi 10 zonka rero weno hurira wananuka wakanywa waka alcoholic kombucha ehamibwe UNBS okushubura tera noti mushanju noti emwe nshanju ni 3 anani 3 chenda nemwe ninga noti mushanju munani 3 10 38 16 otaguza marwa umuntu wena takaikize emyaka 18 y'obukuru nyono bushunanize bwa olususu lw'omwana wange lwetaaga endabirira eyeesigika kyenva mmonaza kyogero vitamin E soap ate ne mmusiiga kyogero vitamin E pink jelly okusobola okukuuma olususu lwe nga lulamu omwana wange n'anyirira ne yeeyagala n'abeera musanyufu buli kaseera ate ne famire yange nayo tukozesa kyogero products y'ensonga lwaki tunyirira abazadde tukozesa kyogero products omuli cocoa butter jelly and soap, aloe vera jelly and soap ne non-perfumed jelly. Clean your skin ng'okozesa kyogero products. Asangibwa mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga lyonna. Omworeko aba Uganda Manufacturers Association UMA bakuretera omworeko rubatasya nohiri Christmas bonanza manya shopping yone ya nohiri turajikora omworeko omucyayika cyeka 2017 kusya 2023 byo ku 12 aha beyesha zirweho okutahamu shiringi 20 zonka otaferwa sakasi bouncing castle zabana okusingura zapshi abeshongozi babani n'aba DJ bakabi tere choma mpaka ukashesha face painting n'ibindi nyamwinji imwe abamakorero abashubuzi abamahotel abebara abahinji abemyoga abamuchomo abebye mukono ababurengero izoba n'imyanya gihingururize numwetwa kwija kwehandi mwore kogu mukabasa kwikana na bakastoma banyu mukayore mpiha iwe rukwendo mwanya go kugurizaho tera noti mushaje noti 3 5 abirnina ananina Skylight Hotel, erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukhereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecanyanja, muchamo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande cyo kunywa, nikigendera
Hey, manya bino buraro burungi bw'omurembe aha beyi nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 naye muzeeyi kenenula omubiri obeere mu mbeera ennungi nga weenywera sauda aloe vera drink akoleddwa mu birungo okuva e Saudi Arabia omuli black seed n'ekigaji. Tuyina sauda pineapple drink akolebwa mu nnaanasi ezaffe eza wano. Tuyina ne utamo miracle sauda drink okumanya ebisinga okubira Dr. Tayewa. Sauda drink kenenula omubiri. Don't be a cocoa, don't be a cocoa, don't be a crocodile. It's wonders time, it's wonders time, it's wonders time, it's now. Baby jelly.